大家一起来，我今天还来上我们的这个行。你怎么了？哭什么？看不到我没来。眼睛转来了，等眼睛的只上马没来，等眼睛转来，弟弟宝。哭了落在呀，全场我都上马没来，接着宝。哭了在呀，这个叫你能追马吧？也不发现没人，这个叫追对。不必rồi nên lo bà này là mẹ gì cái trong sao gì cái một sao chị mẹ gì cái trong đi lên này chị mà đồ mấy nha rồi bà im nha mày lâu chơi chị mà bà gái bị tua bà đấy ok bỏ nó let's go kêu đâu mà rồi nhà tụi em mà thôi kêu đâu mà tụi em mà thôi khi nhà xa để hai chị em được sao vậy khi nhà xa anh lên lưu hai chị bảo vậy tụi mình có một sao trên nhà này trò vậy có một cái gì đó bây giờ có một cái xa mày kêu xong rồi tụi em ở đây mày kêu sao ở tụi em ở đây mày tụi em mà khai nhảy bà vậy tụi em khai nhiều là cake rồi sao luôn mà chèo khai thả là cái bài đi rồi tụi em kêu là tụi mình nhà mà để đem đi bị đói à, bây giờ trên trái lại bỏ nó trên này này mẹ, cái chi phí cho bọn người trên này so mẹ so ra rồi. Khi bỏ nó tụi cái bên một cái là làm gì bà đi ba mẹ. Là ok, ta cha mẹ bỏ nó. Rồi giờ bé đâu em lấy gì bà này. Cái món đồ mà sao mà rồi cái món đồ khó bà này. là gì cái món đồ sao mà tu đây bảo là gì rồi tụi này chúng ta này tôiดูก่อนเนาะดูว่าเราจะมาทำอะไรมาสแกนเราทำอะไรจะมาเป็นไงจริงๆเขาก็ไม่ใช่ป่าเลยดูจะมาทำตีบูบ่อนเนาะยังไม่มาชิได้มันไม่มาชิบ่อนเนาะตัวเองจะทำตีบูบ่อนเนาะตัวเองมาทำไม่ดีเนาะตัวเองลาบ่อนเนาะถ่ายป่ะตัวถ่ายลงมาว่าดิtôiคิดว่าเนาะตัวไหนเนี่ยเนาะตัวสายอะแต่ไม่เป็นอยู่กับใครตัวว่าเนาะตัวเนี่ยส่วนตัวว่าเนาะวิวย้ายนี่เนี่ยตัวย่อจ้าเนาะตัวเนี่ยวิวเนี่ยย้ายไม่ใช่เนี่ยกว่าติดตัวว่าเนาะตัวล้อซ้อนเนี่ยใช่ไหมมันข้าซ้อนเนี่ยก็เลยมันข้าก็ไม่เอาแกนย้ายหัวตัวเนี่ยตัววิวย้ายสี่เจียเนี่ยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าวิวย้ายอะไรแบบนี้ใช่ไอ้วิวเตรียมเที่ยวตีมาละအဲ့တော့တည့်ရတိုင်းပဲဗီဒီယိုဆိုရိုက်ပြီးမှပြန်တင်ရဆိုရိုက်ပြီးမှပြန်တင်ရဆိုကြတော့ကြာရင်းနေမှာတစ်ခါတင်တာလည်းရှိပါတယ်။တစ်နှစ်နေပြီးမှတစ်ခါတော့ပြန်ပထမဆုံးပြန်တင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးထင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ငွေချင်းအောင်ကြပဲဒီမှာအရင်ဆုံးအောင်ကြသွားပါတယ်။သူ့မှာတုံးလို့ပါရှင်။ကြာတော့မုန်းလာခုကြာတော့မုန်းလာပြီ။ငါအောင်ကြသွားပြီလို့ပြောရတာခဏပါနေပါနော်ခုမှပြုတ်ကြတော့အဆုံးကြီးပြုတ်ကြတော့သူကမရှိအောင်ထင်ပြီးရောပေါ့နော်အောက်သူလည်းတူတူအောက်ကိုပြုတ်ကြပါပဲကျမစိတ်ညစ်တယ်ကျမပဲပြုတ်ကြနေရလေကျတော့စိတ်ညစ်လာပြီအဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်ပါနော်ဒီညာကြီးတွေခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီညာကြီးတွေကိုအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါရဲ့ဒါမှလည်းမရဘူးပေါ့နော်โอเคတကယ်ချင်းလာပြောပြီးအတင်းထားပါရင်ဒီညတော့ကြောက်ခဲ့ပါမယ်ဒီညရန်ခက်တယ်မခုံနိုင်တော့လမ်းတီးဘူးဆိုပြီးတော့ကျတော့ခုံအညရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့အညခုံရောက်လို့ရှင်ငယ်ချင်းကတော့ရှိမှာပါအခုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာအပေါ်ကနေသွားနေရပါတယ်နှစ်ခါကြီးဆိုကြဘယ်သူကလောက်ကြည့်တော့ညမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးတေးလေးတွေအများကြီးကြောက်ခံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကြီးတော်တော်ရုပ်ခက်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးနောက်ထပ်ဟာရှိလာရင်လည်းကြော်မှသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မကြော်တော့ပါဘူးလွယ်လို့တစ်ခုလဲဆိုတော့သူကဘယ်မှာတည်ရလဲဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လောက်ပြည့်စုံပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကျမှအကောင်းဆုံးတင်ပြပါဘာကင်းနေဆိုမှလည်းဆိုတော့ပြောဘောနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပဲလူတိုင်း